Dear Mr. Lonely, dear Mr. Lonely, dear Mr. Lonely, dear Mr. Lonely, lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my home, I'm so long. Siya ni Mr. Lonely, di pagayam yo apatinayon amang naldahay sa hebs. Nung amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal may sa, dunteng kankwa na ti panagliday. Nagduduma apas pasama, nagduduma apakay gapwan. Ngan mamati wes nga itinot ang muday, at damat masir mata anagsak. Nanguna no at dagundaway amang yugkas itiliday, amang salsalukub kan ka. Awisin kayo marod ang makipaset itidaytoy a programa, tapnon kayo yugkas ti an anak akanyo, kat agbalindang haungan, kadag itidungdungar ititanghatang. Dear Mr. Lonely, I wish that I come back home. Anatangkad ti ulog Donald. Doan niya timbagak, isa titong talab. Mama, ay ayatot nila tinawan ti serbi day tangayat. Kasano ba ayatom ti mabirbirao takas kankwana? Iba'y namut ati pamilyam. Mama, di naksukiran si ka Donald. Amog do kasano ang makapungtutak. Abangan do awan na pulos ti patawid ko kanka no natangkad ti ulog. Sana ka mangrabrabak lang, Donald. Kabalak laramidon timbagak. Iso ang makiwinnas waskan iti day dya babae. Tadyak kayat nga damamir-mirawat ang maikamang iti pamilya tayo. Donald, apa na kamulimag ka? Anya tibang panunutan? Ha? Awan, Loti. Sikamat. Di naklata ka din ikaskaso. Kasan maadi ka ikaskaso ngay. Kat itay pa naulimag ka. Di nakpay ka sa uwap punos. Awan, kunat lang harudan.
Di naklatan ni kaskaso. Amkat nga da parikot mo. Ibagam kanyak. Barang na makatulong ak. Awan parikot ko. Sigurado ka? Wanliti. Awan ti parikot ko. Iswa kasi tinakunahon. Di naklatan ni kaskaso, ha? Enduring talatan ti panagkuyog ta ita. Talaga natangkan ti uluman niya, Donald. Mama, pagarupan siguro atsak amo, nagkuyog kayo ba na niti day jama mirmiraot? Dahito iti tandaan naman. Gaputa di mo kaya't ti makiwin nas was iti day jama pae. Riribukak ti mismo pamilyana. Aramidot day ta, Donald. Isang nga agdesisyon kan. Donald, kalaat na ito pan nakisinarak mo kanyak Ada ka di parikot? Kuha nga pinlete. Ada kaya't kung may bagahan ka? Sapay lang kung matamawatang detoy. Hindi. Anya dayta, Donald. Lete. Ay, anya ti bakang, konak. Donald, anya ka di talaga ti makagapo. Apay ang nakisinarak ka kanya. Makiwin naswasan ken ka ti anak ko. Mama? Anya ter aramidin niyo dito Siya kunti mangibagay ti saan maipalikas ti anak ko. Makiwin naswasan ken ka ni Donald. Isa kinid daw nakagsarit tayo. Anya? Donald, anya ka di dahi tiya mapaspasamak. Pang-aasin tayo lawlawag mo kuma. Saan ka may kariti pamilya mi tamamirmiraw kalaon? So makiwin naswasan kan kakianak ko. Sinaan na kan ni Donald. Sana rumban na inaramid yu tikas jay, mama. Kasano ajak aramid yung tikas jay, kat di ka matlag saon. Di mo matla ibaga nagwin naswas kayo. Mama, inaramid ko lang di mo kabaalan nga aramidin. Isa di ka nagreklamo pa'y. Agsagana kakit di. Kaya mabukan ka ti babae nga sawaam. Anya? Anya na asawa kayo bagbagayo, mama? Naitulag ka di ti kayam ko. Ubing ka pailaang nalpasan titulagan mi ti amiga. Da kayo iti anak na tirumbang nagasawa. Tagpada kayo iti estado iti biyaga. Anya ter aramidam ditoy. Leti, kaya't ko lang agpakadakan ka. Winaswasan ti inam ti relasyon ta. Saan ka di? Iso nga awanan ti bibiyang kukan ka. Pumanaw ka na. Talaga kaguran ako ni Leti.
nakon kaya takasarita. Napasaktak ti ayatak. Natulagan ti kalay sayo iti anak ti amigak. Isong agsaganakan. Di mo ko na nagkagkad ka, Donald. Ha! Di nakibabain. Kasi tinakon-akon, nalpasan ti tulagan mi iti amigak. Da kayo iti anak na ti agasawa. Sige, Mama. Noan niya ti kunayo. Iso ti masurot. Nasaya at no kasta. Agsaganakan, tay kalay samon ti anak ti amigak. Asikaso kong ti parikot ti negosyo may iti dito yung lugar. Agsaganak na ten. Tagawid ako ni di lugar mi. Ay, awan mo't siguro ang ti parikot. Ti anak ko ti mo awag. Hello, Iha? Daddy, agawid kayo kumagit ang lugar tayo. Joanna, Iha. Angat na kasama? Apay nagsangsangit ka? Daddy, awanan ni Mami. Nadisgrasya ni Mami. Ano? Inumpar ti mixer tilugan na ijay highway. Awanan ni Mami. Diyos ko. Nangan ka ka din. Sana ka mabisin, Daddy. Madamdaman ito na mga anak. Iha, amo ka sana nalaka nga aklunan ti patat nga ipapatay ni Mamim. Ngam masapol nga aklunan ta. Maaklan ko, Daddy. Ngam jak malapdan kang ladinit. Joanna, Iha. Joanna, makipag-greet na. Condolence. Agyaman na, Vince. Dahito ni Daddy, Vince. Condolence, sir? Agyaman Barok. Daddy, asikasot lang ni Vince, ha? Sige na, Iha. Oh my God, Vince. Sige, Joanna.
Sino mataday Jaya Vince? Madlawa na singad iti anak ko. Asikaswak pa iti asawak. Aging gamay tabon. Sa akong tuamwen, no asino day Jaya Vince iti biyag ti anak ko. Tulad ni Vince ni Senyorita Joanna, senyor. Amo ka di senyor, ang ti may papaniti day Jaya Vince? Amo na, senyor. Kung nangarod day di senyora, anasingpet ni Vince, kung amo na kabalan na protektaran ni Senyorita Joanna. Kasta ka di. Apa saan da nadakdakamat kanyak ti may papaniti day Jaya lalaki? Saan da siguro na naik ka ni ti gundaway, senyor? Kaputa nagbalin kayo abisi iti trabaho. Isong harod nga awan ti kabsat ni Senyorita Joanna saan aya. Ha? Kinapudno na, senyor. Oray siya. Awan ti makunak ken ni Vince. Nasingpit day jabaraw. Kasta ka di. Alay, tagasaritak to ti anak ko. Sanam amuklaan iti lamay day di mamim. Pasensya kayong daddy. Nadyak na ibagbaga kada kayo. Masansang namin anak out of town kayo. Gapo kadagiti negosyo yun. Iha. Sorry, daddy, ha. Sapila ko mata maawatan na. Iha. Kaya't ko mawisam dito day Jaya Vince. Apay, daddy. Kaya't ko lang nga makasarita. Saan ba't siguro atakas? Saan ka di? Katuan na, daddy. Ay, bayan nyo. Awisak tinubyok. Kahit kayo ama-amoy ti personal. Makapaladimik lang. Tayo din am-amo kayo ti personal. Madama pa yung lahat. Pangasim. Saan mo nga ituloy ti bagam? Dispensaran taksar. Pasensya kayon. Awan na nyaman na. Vince, iho. Kaya't ko ama-amuan mo niya pamilya tinagtaudam. Ha? Dahita agad no umanugot ka. Ngam no di mo kaya't nga ibaga no niya pamilya tinagtaudam. Okay lang magkanyak. At da kapasidad ko mag-imbestigar. Tapno maamuak lang ti kaya't ko ama-amuan. Sana nanas kang magpa-imbestigar kayo, sir. Diyak mo't ibain ti pamilya nagtaudak. Oray no. No saan kami nabak na nga kaskada kayo? Ha? Day tatag pa iso, sir. Marigrigat kami lang. Ngam agpipinatag kami. Naurnos ti pamilya mi. Kahit sapay lang ko Huston, Barok. Huston. Sir. Undasan kanyak tinamuak. Kat sapay la kumata maawatan nak iti daytoy nga ibagak. Ano dito, sir? Agmay may nga anak ko ni Joanna. Ti kayat ko. Nasaya at masakbayan na. Ita, ibagan man kanyak. May paayam ka di tinaduroas a panagbiag ti anak ko. Sir, saan man akas iti kinaduroas ti panagbiag na ita? Masigurado mat asal nga agregat iti denak ni Joanna. No bilang lang, sir. May saak nga ama. Maawatan mo't siguro dayta. Katkas itimbagakon.
Kaya't ko asigurado ti masakbayan ti anak ko. Ngam iti kasasad mo iti biyag. Ladingitak nga ibaga. Saan ka amaikari kini Joanna? Iso kasarita kay tinalapat. Lalaki iti lalaki. Makiwin maswaskan kini Joanna nga anak ko. Gaputa saan ka maikari kan kuana. Bidot gayang dagiti naibaga kanyak day di mami, Daddy. Anya ti kaya't masawang, Joanna? Naibaga kanyak day di mami. No kasano ada kayo tinagkatuluyan. Nagtunag lang dagiti dadak kayo. Kuna day di mami. Adda kayan ayat yu idi amarikrikan. Di yu inlaban tamabutang kayo iti day di Lola. Joanna. Imbaga kanyak day di mami. Ama iduma kayo iti day di Lola. Nang bidot gayam day di ana ibagana. Gaputag pana kayo lang iti day di Lola ang mata pobre. Joanna, iha. Sana kasta. Saan nakakas iti day di Lola Ang mo? pana kayo lang, Daddy. Yamda ito iti sigurado. Saan ang akas kada kayo asaan nyo akabailan nga ilaban ti ayat yun. Anya ti kaya't masawan, iha? Pumanawak iti poderyo, Daddy. Agbiang ang asiyak. Tapno saan yun agbiangan ti personal abiyag ko. Ipanagnak ko asaan at akas kada kayo. Jack Impagarop. Asi kagayam ti ina ni Vince, Leti. Idi damo anaamamok ti kaayan ayat ti anak ko. Agkadkad akla ko ma. Ngam napanunot ko nga awan ti karbangak amang tubngar iti personal abiyag ti anak ko. Ta saan nakakas iti day di mamam. Leti. Di kagdanag. Awan ti ammo dagiti ubing may papani ti napalabas. Ngam, among ka di Donald. Dayawak ni Joanna. Tauray no may sa babae. Natibtib ker ti disposisyon na nung itisika nga ama na. Anya. Adayo tinangatiwan kan ka ni Joanna nga anak mo. Adda bukod na pangagdang, kan adda bukod na a desisyon. Sana kaskan ka nga ama na. Katamok, agbalin a nabalig iti relasyon na kiti anak ta. Gapo, ta sana ti mawid kan ka ti anak mo.
Naimbag nga oras kada kayo amin. Thanks for watching.